Assalamualaikum. Mau boş bu ya Vayka? Не понял. Ne var savaştı o ya? Balo jesen. Ya aldı dedi. Gözüm o bir önle jiret ma rahmat. Bir önle jiret. Gelem çoğul okudu. Anam, damı вообще bir başka çoğul ya. Lime damdan atko. Ne program üstüne? Yok. Keyifsi mi? Basket Chili Line de жаңы çıkan. Уже мұны 2-3 жыл деген şu жапқа бұнан бөлігін жай алып етімді. Вообще мощный екен, ё-моё. Кел алып отыр. Lime damdan atko damı ya. Ал отыр. Альбом кеп талдым бар. Çoğun rahmat Vayka. Кел сюда. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Вообще мощный екен damı. Sonunda екен. Çoğun rahmat. Allah razı olsun. Анан отыр. Мо сырный соуста мал болып, мо Lime damıt mel öllü bilinет екен ya sonunda екен. ат меген берди. Мен атым Нұрбек болот Вайка. Негизи бул пранк болчу. Негизи бул мындай эле социальный эксперимент болчу Вайка. Койчу. Сизди камера тартып атат. Блогерсиң да? Блогер болом. Мен атыман сизге ушундай чака сет жапчаңысы, анан бир мороженый кечирип коюңуз, бuz койсом. Жок, рахмат. Мындай эле негизи эме болчу. Азыр сетиңизди алып келип берем. Могу аябай жакты, бирок мен мындай обычный кылып ойлогом да. Chili lime брискет дейсиңерби? Basket M Chili Line. Ушундайдан дагы бир дап келейин азыр, жаңысын. Кийип байкебиз бургер жакшы көрөм дейт. KFC'nin бургерин алып бердим. Мынаки Вайка, бул сизге заморальный ушерб дегендей. Оны жеп коюңуз, чын жүрөктөн мынаки. Аш болсун. Шо? Жо, мен жедим, рахмат. Жөн эле бул пранк болчу негизи манай көтөрүш үчүн эле. Бирок моуну кыя албайт атам, могу мага аябай жакты. Лайм дамдан сонунда экен моундан KFC Basket Chili Lime.